Ingabo za SADC zari ziri mu butumwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, zoherejwe na Sami DRC, kaba ari ingabo zari zimaze igihe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. By'umwihariko ingabo za SADC zikaba zamaze gutaha mu byiciro, bamwe bakaba batangiye gutaha n'ubundi banyuze mu Rwanda, nk'uko byagiye bitangazwa mu makuru atandukanye, nyuma y'aho M23 iterewe cyangwa se igabiweho ibitero n'abarwanyi bo mu mutwe wa Wazalendo, FDLR, ndetse n'ingabo za leta. Bikaza kuvugwa ko n'abangaba ba SADC barimo babafashije gutera ibitero kuri M23, bikaza kurakaza uwo mutwe rero, bigatuma basesa amasezerano bari bagiranye, bikaba ari nayo mpamvu rero kuri ubu ngubu, kuri uyu wa 28 mu masaha y'ijoro ashyira wa 29, aribwo zimwe mu ngabo za SADC zatangiye gutaha zinyuze mu Rwanda, ku mupaka uhuza u Rwanda na Kongo. Uti wakwibaza byagenze gute kugira ngo ntibabashe gufotorwa barimo gusakwa? Ibingibi rero bivugwa ko biri mu masezerano u Rwanda rwagiranye na SADC na Afurika y'Epfo, mu rwego rwo kugira ngo batahe mu mutuzo, nta mufotozi cyangwa se umunyamakuru ubashije kubafata ifoto barimo gusakwa na M23 icunga umujyi wa Goma baranyuramo, ndetse ngo babe banafotorwa barimo gupakira ibikoresho bya gisirikare byabo bazambukana. Amakuru ahari rero avuga ko SADC yabujijwe kwambukana ibikoresho bya FARDC cyangwa se by'igisirikare cya Kongo, bityo bakaba bambutse cyangwa se batashye bonyine, ndetse ngo n'amabuye y'agaciro babashije gukura muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, M23 ngo ikaba yanze ko bayambukana. Akaba rero ari amwe mu makuru akomeje kugenda avugwa. Nubwo bimeze gutyo, bamwe mu banyamakuru bakaba bahejwe, ntago byabujije ko amafoto amwe n'amwe cyangwa se amashusho yakomeje kujya hanze, kugeza ubwo kuri uyu wa 29 mu masaha ashyira saa 5 aribwo hatangiye gusohoka amashusho y'abangaba bari ku kibuga cy'indege bamwe, ndetse n'abandi bari gutwarwa n'imodoka zo mu Rwanda zibajyana ku kibuga cy'indege. Bivugwa ko rero imodoka za International ndetse na Ritiko arizo zabashije kubona akazi ko gutwara izi ngabo za SADC bavuye muri Kongo bataha muri Afurika y'Epfo. Kugeza kuri saa rero wakwibaza ngo iby'urugamba rwa M23 bizagenda gute? Mu masezerano bari bagiranye na SADC, M23 yari yasabye igihugu cya Afurika y'Epfo ko cyakoresha ikibuga cy'indege cya Goma cyasanywe n'imirwano yahuje ingabo za Kongo, SADC, FDLR ndetse na Wazalendo, kugira ngo abariho bazabasha kunyura, ariko nyuma biza kwangizwa n'igitero twavuze cyagabwe kuri M23 mu mujyi wa Goma, ndetse hakagira n'abafatwa. Bikaba ngombwa ko amasezerano ahita ashyirwa aho umusozo, ubundi M23 bikabasaba gutaha banyuze mu Rwanda, hanyuma Afurika y'Epfo nayo ihita itangira urugendo rwo gusaba u Rwanda ko rwabahereza inzira yo kunyuramo kugira ngo bambuke. Nyuma y'aho M23 igirira amasezerano na SADC na Afurika y'Epfo ko izakoresha ikibuga cy'indege, na leta ya Kongo yasohoye itangazo ivuga ko SADC itashobora gusohoka mu gihugu cya Kongo mu gihe M23 ikiri mu duce yafashe. Ariko ibyo byabaye nk'amatakirangoyi, kubera ko kugeza kuri izi saha umutwe wa SADC utigeze uguma muri iki gihugu, dore ko batangiye gutaha umwe ku rundi. Kugeza kuri ubu ngubu hasohotse bamwe, ariko abandi baracyariyo. Ibikorwa byo gusakwa ndetse no gucungwa mu kwambuka biri gukorwa na M23 mu muhezo, nta munyamakuru wemerewe kwinjiramo cyangwa undi muntu ku ruhande rwe.